Aka тугандар, assalomu alaykum. Bugun Жалал-Абад областы Нокен районы Бүрген Ақбата мал базарындабыз. Bugun ушул жерде азыр алынган, сатылган баларды сурап билип беребиз тугандар. Ака, эне бала канчага кетти? 96 миң сомго, баласы эркек экен тугандар. Жок. Хоппа, ургач экен. 96 миң сомго кетти, а? Ака, эне баласы ургач экен, 96 миң сомго сатылыптыр. Экинчи тоңгуч экен дейт тугандар. Таргылды канчада атасы ака? 85 odası. Bazar kança sırada da? 75 sırada. Okey. 75 ming so'm sırada deydi. Balası yaş ekan. Жаңа эле толгон экен бир. Bir ayın arzak бер жагы. Баласы ургач экен. 75 ming so'mго базар сурады дейт онда. Шунун ака киши менен сабит болот да. Азыр менен жылып баларын сурай бересиз тугандар экен. Akalar qancha so'da oldi? Sizlar tatqiq yo'qmi? 102,5 ga surib otasa? Okey. 102,500 so'mga ушул эне баланы surib otdi. Balasi erkek ekan, o'zi. Okey. Son, yaxshi son ekan o'sha uchun. 102,000 so'mga surib otdi. Jelleri da yaxshi ekan jonivar. Jonivar, okey. Bir ikinci, üçüncü balası da menimcha shunday. Mal yaxshi mal ekan. Üçüncü balası, ikinci balası. Onun ikinci balası ekan. Qo'lim men ko'rsatdi, ikinci, üçüncü balası şey desem ikinci balası deydi. Ama ikinci balası ekan, yaş ekan o'zi da. Ama sonun süt beradi da shu malchi. Jelinleri de yaxshi ekan jonivar. Balası da erkek ekan. Ama bazaring ardı bersin aka. 102,500 so'mga surib atgan ekan. Oho, aka bu qisir sandı. Bu qanday o'qiladi bu? Shu balası u aka, ene bala. Qancha dodasi ekan shuni? Buqasi ham 7-8 aylık o'xshaydi, ha? 115 dodasi mı? 115 ming so'mda vaqtdir, yaqini. Balasi cho'ng'ayib qolibdi. 115 ming vaqtdir. Balasi o'zine bir 40-50 ming so'm torpib olgan. Tik olayın aka. Ene bala qancha oldi aka? Ketdim da. 130 ming so'm bo'ldi da. Bozor qancha so'radi aka? 120. Balasi erkek ekan bunda. 4-5 balasida. Shundan jilib so'rab ketaveramiz endi bunda. Soda bo'layotgan yerdan tatgan harakat qilamiz hozir. Neda soda bo'layapti, o'sha yerda tatamiz. Aka qancha so'rayapsiz? 105 ming so'mga so'rayapsiz, молодец aka. Mana shul mol 105 ming so'mga soda bo'layapti. Balası erkek ekan o'zini. Bu ham bir ikinci, üçüncü to'ng'ich o'xshaydi. Torpog'i yaxshi ekan. Ikinci balası ekan. Aka soda bo'ldi. Balasi erkek ekan. 105 ga suryapti shuni. Dag'i jilib suraverasiz tuganlar. Aka qisirmi bu? 70 bola, 65 bola. 65 ga sotasizmi aka? Qanday bo'ladi bu? Ha. 55 mingga sotasizmi? Yaxshi. Qisir boshында sog'immi bu aka? 55 mingga satam deydi. Mana ko'rsatib qo'ydim, qisir ekan bu. Ha, balasi da bor aka. Balasi 55 ming boshында. Yo'q. Ha, balasi yo'qmi? Anaki. Endi balasini bo'lib qo'ydi da qisqasi. Jelini qarasam, bunday torpoq yeb жүргөндөй ekan da. Şimdi buqalar жаққа өтіп, buqalarning senalarini bilemiz ham tuğanlar. Çekeden yerге екі at байлап қойып тұр, бірақ есі олғанда сұрақ қойды, қаншаға сатылған, не болған. Туған бұқан қанша сұрап атады базар? 47-48 мing сомға сұрап атады, амынаке. 7-8 айлық торпоға? Бұқа қанша болды aka? 53 kam vardı o tam. 53. Bazar kaça sırada? 45 lira o tam. Bazar 45 sırada da mı? Yok, sıra. 45 sıra attır bazar. 7-8 aylık. O. Şunday var ha? Жазда толганда. 45 kemden sıra attır tuğanda. Ver. Ayt ver aka. Koştu var. Aka qo'shimcha mi aka? Yo'q, men de sataman uni. YouTube jari rayli bir. Qo'shos aka. Yo'q, sat, jeli satsan. Ben hozir 30 lira beraman aka. Ver. Ver. Ayt ver aka. Aka 45 ming so'm olsa da bo'laveradi tuğanlar.
Tuş geldi cariye. Et canavarı. Bu caman bol oturmak. 45 değil. 45. Saat tukam Cemil. Bu saat oyna. Oyte baba. Bol da gel. Var. Yenik verin kaka. Yok. Yenik verin. Yok berekana. Var mı cebediz? 45. 45 ming so'mga sotib oldi tug'anlar. Mana jilib soda bo'layotgan yerni tatgan harakat qilaylik tug'anlar. Shu yerda bir cho'g'il turishadi, o'sha yerga o'taylik hozir. G3 degan mal bunday olmaydi. Bu da boş şurada. Akalar qaysi qanchaga sotilib ketdi? Yok 145 para versin. Şu iki targıl 145 ming so'mga sotilib turdi tug'anlar aka. 145 ming so'm. Ortidan da atat. Xush keldi jariya aka. Yaxshi rahmat aka. 145 mingga eko tasarruf sotilib turdi aka.